Ko te tau tuarua tēnei mo tai ki pou ki te whare wānanga o Waikato. Ko ia te tehi o ngā mano tauira ka kore e whiwhi i te fees free a te kāwanatanga. Me te mohio ia he hāua te mano ia te tau, ne? Ki te whakaaro mo te utu mo ngā pepa, a utu mo te wāhi noho. Nā te me he mea o waho o roto i te o waho no i ngā pepa, i te utu mo ngā courses. Hei nui ke atu ngā utu o te tauira, ko te taimai ki te whare wānanga, mena koe no wāhi ke atu, ko te tai atu ki era wāhi ki o whare wānanga. Nā reira he kāre kore, te kaumano ia te tau, whakareatia i te toru i te whā, kino kēnei te nui o te utu. Kei te whai ataiki i te tohu mā tauranga iwi take, a ka toru tau te roa o tana ako, hei te tihe mā ka mutu te kaupapa fees free. Nā runga no i ngā panonitanga o te kāwanatanga i mua i takutanga mai ki te whare wānanga, a kia noho tērā tau ko te tau whakamutunga ki te whare wānanga. I te ngākau nui au i te manao nui ka tai atu ki taua wāke kaua e mate te utu i tērā tau hoi anō. Me ara wāke ka tau mai ngā kōrero no ngā wiki tata nei, ko panoni i ngā tuahuatanga o tērā utu kore me ki. I and the party and our government have long said that fees free is not getting the aims that it was supposed to. If you looked at the policy problem, it was underprivileged young people not being able to get to university. That never changed. Well, koe na huki tētahi mea hei ata tirohanga mā tātou. Ko te mate kē, kāre no rātou ko kōrero ki te iwi, me pēhea rā te whakatutu ki tēnei tuahuatanga, no reira, mā te wā, ka kitea. I tēnei marama tonu ka pānui whānui te kāwanatanga kei te whakakore rātou i te kaupapa nei, hei te mutunga o tēnei tau. And the reason it never changed is because they didn't understand the real problem was the bridge between high school and university didn't exist for those young people. Because if you can't read and you can't write and you can't do mathematics to a certain level and you're not getting a qualification that allows you to get into university, that is the key issue. Ka hore tērā kōrero e tikana. I kaha tautoko mātou pērā i a Willie Jackson, ngā kaupapa pērā i te pautama rangatahi, i ngā apprenticeship boosts, i ngā apprenticeships mō te Māori Trades Training hoki. Ara noa tu ngā kaupapa hei tautoko i wā tātou taitamariki rangatahi, kia puta i te kura, ka haere ki te mahi, ki te kuratini, ki te wharewāranga rānei. Nā reipa tēnei kaupapa i tīmata i te tau 2008 ki te tautoko i ngā rangatahi ki te whai i ngā tohu teitei o ngā whare wānanga. I whakakore rātou i tō mātou kaupapa here, ara ko te kore utu mo te tautuatahi i roto i ngā whare wānanga i tini tērā ki te tau mutunga, i nei e whakakore ana rātou i tērā anō, ki taku ki te ngā kahore rātou e tautoko ana i wā tātou taitamariki. E tino pauri ana te ngākau. Ki au nei kāre he hua o roto i te mahi i aua momo mahi. E marika nui ana hau i taku tautuatahi e hara i te mea me utu. Aha kua tērā, me mā harahara hoki ki te wāhi noho, te utu i tērā, te utu i te kai, me aua momo āhuatanga katoa. Koe nei te tau whakamutunga mo tēnei uri o te whakatōhea me ngā tiporau ki te whare wānanga, e whai ana ia i te tohu mā tauranga iwi take Māori. Kāraru i te mea he ua te haere mai ki te whare wānanga. Me he mea he Māori koe, he pauri tērā, engari i konei, i te whare wānanga o Waikato, ko te waiora tērā, e hāpai ana i ngā Tauira Māori. E ai ki ngā raraunga o census 2023, he 33 pai heneti o ngā Māori e pupuru ana i tētahi tohu mā tauranga. Tētā te mōhio ka pēwhea i nei nama nā te whakatau kia whakakore i te kaupapa fees free ki ngā whare wānanga. Ko tāku ia kia tatau ngai tauira, kia au tonu, he aua te noho hei tauira i etahi wā, āpūtea nei, waiaro nei, engari ko te hiranga ia, kia noho tatau ki nei whare wānanga, kia kaua e noho hei wāhi mo ngā whakapakoko tawhito, kia kaua e noho hei wāhi kēhua mo te Pākehā anake. Whakamutua te patu ia tātou te iwi Māori, patua te kino ki te pai. Kanoho tonu. He nui tonu te pito mata o roto i tēnei mea o te whare wānanga. Ko te mate pēr ia, ki te tiro tātou ki ngā Tauira Māori, he nui kē tātou wehe ana i ngā whare wānanga. Kāre kore he nui kē atu te hunga ka wehe, he nui kē atu te hunga ka kore e taimai ki te whare wānanga i ene o ngā whakatau o te kāwanatanga. Hei te tahua pūtea o te kāwanatanga a tērā wiki, mōhio pēr ai tātou e ahuana ngā moni o te kaupapa nei ki whea.
me nā he āwhina a te kāwanatanga ki ngā tauira pēnei i a taiki. Macie Kuki, Aukaha. Ko te reo, te taka.